Arkadaşlar, sağ olun arkadaşlar. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunağı kurağanlarda almasınız gerek gene. Bunağı kurağanlarda almasınız gerek. Su çıkmaya tabii ya. Atayım taraftan bölümün adam parayı. Tecrübemiz yaxşı kanca kurtarsın. O yerlik için almashtırı boyunca hem parayız. Dedim tüyren bolsa da çıkışı dediler. Su çıkıyor da su var. Su var. Nasosmen tartıp sonra atalısın. 3 gün yakın yemek bitir çınar gerek. Şu çınar terekleri de almasınlar kurağanlarda. Çıkart atalım. Бүгін 23 августта Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчуек Ташиев Өзгөн районындағы Гекилик учар бейіті мемориалдық комплексіне зиярат қылды. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Rahmat olacak. Asıllar arkadaşlar anam. Yaxşı mı? Uşulayın daşlar mı? Hazır. Buyursa ellerine bir yolu koyayım dep ümit kıldım öyle mi? Ellerine yolu koyup ayırdım. Kanday problemaları var. Emniyesi var. Bir süre o. Oradan geçeceğim beri şöyle çeçip ayırdım. Деген мақсатта şu. Rahmat. Жақшылық ұқсайды екенбіз, а? Елдердің барлығы эми күз дегендей диқаншылығын жинай баштады да. Былтыркыга Жақсы эми. Кудайга шүкүр сүйлөшүп турдук аксакалдар. Тышылып қалса эми. Азыр эми жүгөрү калды. Жүгөрүнү жыйнап. Нака дейт бизде. Нака дейт. Taka kaldı, şalı kaldı. Şalımız var. Keçe эми айтып жүрөт го. Тынар Курбаналиев деген бизде бир. Мен дейт эмегер талашка барып калсаң, талаштар менен талашып кеттим дейт. Tukumu desem de, ya tukum debe cumhurka debe aytpайсың. Uruşat deyт мен дейт. Өздөрү болсо манастын тукуму деп жазып алып. Түндүк, батыш, чыгыш дегендей баардык жерде кыргыз элибиз ар түрдүү диалектти сүйлөп калган. Бирок ошо кайсыл жердин диалектисин болсо биз колдоп, кубаттап, урматташыбыз керек да. Көбү өзүнүн эмесин алмаштырып беришет. Жок, андай эмес экен, мындай экен деп. Андай эмес. Bizde түштүктө маканы мака деп эле жүрөт. Tukum değil. Туқумду туқум дейт. Чында. Бул киши билесиңер, Оштун мэри жакшы иштеп атабы? Катырып атат. Бирок булда сал эмерак баягы. Жок. Мактап койсо эми болуп кеткен жокпу? Жок. Өтө жакшы. Мен мунун эң эме кылганым эми бардыгы жерде кызмат иштеп атышат. Мына мамлекетибиздин урматтуу президентибиздин атайын ыйгарымдуу турат. Бул жерде акимдер турат, башка мамлекеттик органдар турат. Баары иштеп атат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эми бир өйдө бир ылдыйраак иштеп атат. Мунун эң жакшы кылган бир иши бар да. Ошто. Бул баягы ак буранын көзүн ачканы. Ак буранын көзүн ачканы ошол жерде бүт баягы Ошто ушунча жашап, ушунча окуп, ушунча жүрүп биз ошончо канал бар экенин билбеппиз. Бүт суулардын үстүнө үйлөрдү курушуп, бүт суулардын үстүнө туалеттерден бери курушуп, тооккадан, малканадан бери куруп ташташкан. Ошонун баарын алып, тазалап, суунун көзүн ачып, жылтыратып, сонун кылган эле ушу жагы бар. Дамулла, мына жерге келиң, бир фото берейин аласыз. Кана? Дамулла, кел. Кел. Bir dua kılayla adam, tiyak orayla elde de kutup olmasın ha? Amin. Amin. Hurmatlı Hamşire Kıdırışayev. Hoş gelipsiz. İşiniz ilgili olsun, Kuda kalsa, жақсы işler bol utat, memleketimizde öte son işler bol utat. Kuda kalasa, el jurt, suyunuşta boş kere geldi, 30 yıldan kütken nerse geldi bizge. Özümüzün el, işte el atken, kıladı eken, kılıdat. Kudası şu
сіздердің башқарыңыздармен болып жатыр. Мынаке сіз айтқан бұл мер күшкепсіз. Сіздің іштеріңізді көріп біз сүйініп отырмыз. Ақбұраның көзін аштыңыз. Құда қаласа Қырғызстанға жақсылық келеді. Су Құранда ıyық айтылған. Ошон үчүн сууну кордогон кор болот өзү. Суунун көзүн тазаладыңыз. Урматтуу эл журт башкаруучулар, Құда қаласа ишиңиздер илгери болсун, мартабаңыздар улук болсун, кас болгоңуздар кас болсун. Асман жерден чыккан баладан, жаман көздөрдөн, бойдо кырыстардан, шайтан васвасасыдан Аллахым сактасын. Ишиңиздер илгери болсун, мамлекетибиз тынч болсун ардайым. Келгениңизге рахмат. Белгилей кетсек, мемориалдык комплекс Ош облусунун Өзгөн районунун эски Покровка айылында жайгашкан. 2024-жылы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен Кекелик учар бейити мемориалдык комплекси курулган. Бул жерге Союз мезгилинде эски Покровка айылында жайгашкан түрмөдө каза болгондордун жана репрессия курмандыктарынын сөөктөрү коюлгандыгы айтылат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.